kan jam. Dianding malah cuma jam situ ya Allah. Otang gijek rajen lah. Ini cua lah ke jam tak kira kuat mejer otang setengah ada ke jam. Abek milih terseror yang ngedo jam gara-gara raja otang. Tak tahu lah jam. Masuk jam. Aduh, mulai nangin di naranya manongku lah karan. Rokok lah karena si betang. Otang bihalil kapi. Kita lagi. Arah sebanyak. Tak kala nyaman ongku menggudang garam ya. Ya Allah, makanlah nyaman. Meserataan diri ya. Otang lebih halil kapi. Letaki patal mai becer naru. Otang je banyak goreng-goreng. Pala setiri menetaki pala majer. Kedua kita lagi ya. Rokok karena sebetang apa? Ini mamur kuna. Buki pas na otang mamur. Buki buru pa itu. Macam buru halilna. Kelu kita mbak. Kagelil. Dui rama. Udah apa mer tu buru? Dia akan dia ada rumah ki buru-buru ular. Ular april. Wah tak tahu kerimisan mam. Ular narki otang dil. Benne mam ular ku. Ayo kalau keluar bayang wadi parlo. Ular ki bi ular tancak mam. Engkau sematen nama ayo. Ayo, wadi parlo. Kamu ular dil. Ada tak mam? Ada. Paling burung arah mam. Kelalasan aku dil. Ada seram ada mam. Tujuh mam. Iya. Minta apa mam? Minta kopi mam. Udah tak salah tak repot. Dah apa mam teh? Udah tak usah. Dah terusan apa? Kaki dena mam. Ya seperti biasanya, Lil. Biasa apa mam? Kok tak ngerti? Engkau narikan lagi otang seperti biasanya. Aduh mam. Kok tandi sekali sih mam? Bila sandi tertan. Lah minggu boleh der mah. Waduh. Engkau udah nari benih. Naki minggu boleh. Naki bese. Iya saya tak andi udah mah boleh tretan. Ya kita mana kan tak andi kan. Kakak Lil. Otang benih karo kangko Lil. Masa kakek kangko lekan tak kota majer. Ikan seporan painan tretan. Ibila sandi marsen sih. Minggu boleh der mah. Minggu boleh itu kakek coba. Cengko nak kilo 5 kali ni setia. Maka 10 kali na mam. Sekian kau pulang tadi. Enggak mam. Mon ko andir pok ko saya beja. Tak kira tang deh ya. Isampin na mam. Cek ake lari tang beli sa anu. Mare belah sampai kini seriki mungkin ko. Benih kan tak ni sering kau ngerti kakek. Utang kakek benih karo kangko. Masa kangko dekan patak kau majer. Tak ada ya ke luruah. Iya mungko kan tak andi mam. Majer benar apa mam? Oh ya mondilil motor rebing ko ki pala kuat majero tangga ke legoni motor ko majo. Nak cek mam cek di mam. Benja. Buk mar mam cek di mam. Motor ay ko en melokat majer ya. Merasa resara mam. Aduh ya Allah, jak imam kan cek saran kan. Aduh ya Allah, imam kalau cek dek kenongku. Pas dak remeng kok sekeluar dia. Masa kau boleh cek ada. Kali dengan painan kau tak pusing. Siapa di kopi rina kena? Aduh, siapa taya be andi kopi re? Aduh, makin nyaman. Aduh, kita rokok om.
Mangkali voucher na pa nama kopi tamat tadi ya. Arasa celatong. Lah, kaget teh. Oh iya cong, siapa nih kopi cong minta beliin abing kau cong? Bah, pada tak tahu kia teh. Yo, Kong kira sana teh. ini rasanya cong. Aduh. Tapi apa cong? Macam baca susana deh ya. Jarat teh, kok kempelan rajotan teh. Terus? Kipuri mamna kio tengah ke rumah teh. Kok kan tadi sekali teh, patang motor kibu teh. Oh berarti motor kakak sih kibi imam ya cong? Iya teh, kok tadi motor teh. Anda datang belum pergi imam cong? Teh cuma 13 ngara teh. 13 juta. Iya. Oh. Lu teh, mun orang auditro tenang gerde macaran teh. Iya, orang tadi utang cong. Bah, jangan nenget aga teh. Puran kos rajotan mek ingat teh. Dah, aji ya, kakak sepekerjaan kok yang kutagen balan raja utang. Oh iya teh aku. Anjay.